Короче, электрик kerja, udah token di sana tuh. Kenapa banyak lampu kan? Itu gara-gara lampu. Orang kan banyak. Apa lampu? Jadi lampu rumah tuh kan. Sampai kenal. Zaman dia masuk. Anda betul. Kita tuh bakal muncul betul begininya masih siap. Oke, saya mungkin ini sudah ini kalau sangat
Oh, oh. Kamu gitu. Macam masih macam. Ayan, pero kasi na lang pala.
Drink. Git olsa чисто переключение скоростей. Подумав. И правая где-то слишком.